obi bia akwaba edeba emergency Ghana TV eso. Bididi se bibia boko bibia hihye kama. Enne ye story ayen sakane edemushun kokura. Ye mame abepie mu ewo fidie mu hase. Na nasema odi abane se insawie anase nyofifa oyade ewo mu pa. Ena mesunti nyama bebre ahwe no ewo abrabo we mu. Na asem kese bi ato no ena mesunti no opese ye boa na no otwe ne ho efisa nyama we nia eni ntine ye teso no ye beko ne yakohwe video no e de abaye ba de aketi no na e de ni nia abese atisen atonya me ado me ho ye o ma sen atonya me ho da o fi sen mo 39 years 39 bacha jaka ba ko yen fi sen 40 years 40 bacha okay Let's see, we'll be 1981. That be 88. 88. 2nd January, I'm 39. 39, okay. 88. Wow. Now, that's no open a country. You won't. If I don't know, that's what you bought it. That's the one about it in your dinner. One at the end. When if you're not my best set it down. You look away, you know, look away. Oh, my Matthias. If I don't know, Matthias. Papa, swear. Papa, so yes. I don't see you. Oh, you must send a count. What also saying? But I'm not a kind. Okosukakra. But I told me, maybe secondary school. Yeah, been away. 206. That's right. Okay, 4 years and also 3 years. Like, remember, I know second me 3 years, me repeat back. Me 4 years for secondary school. No, but one answer 94.1. But I me think I from one of my family say that he said the way JHS in me could slow down. But I said you could see audience. No, I'm repeating from one. Now, oh, you must say the count. But you mentioned my phone now. Me mama and me papa. Vas-y, mais je me dis que I'm way 4 the count. Okay, say omo ye juma omo kosko dretchi. Oh, you dey mention ekwa obot na say ekwa no fit South Africa bye. Omo kan ni. Na no ma do di wa South Office Africa no so eh nurse ni. Na do di so no so eh no so we second so no so yit akwa teacher training yan no so. So obi a won bibia we. Obi a won bibia we. Na wona ye pani won. Ezra 94. Den juma na we wada roma. It's a dem tifi. Ejo be na usu after school ko sun juma. After school no. Na me apply for Heba clinic bi. Which was 2008 no. Akoye juma wo say. Me call say say bia obi ba kwa card kwa media. Ama akopɛ no. Na na wan ko no bia ka opɛ ben tro akora kan wa mema no munimi sa no ba na ka wo sa wo ye ba. Ebe. Nti o lifetime na adwuma ben wa ye. Me but me lifetime na dey me start ya no dey me ba nurse na for about 3 years. 3 years. Nti em na me nurse atare nti nu ho no na nyama sesan ye. Nyama sesan se den. Ada me nurse atare na. Na me da kwatena ba bia ba. Ezra 94.1. Nti mu ho na nurse nyama nko yi na me ba na tia na me ba. Ba man di kind of call drinking sports and as a wankasa. And now call. E yemi ankasa me ni be me. I'll quite answer now to a first time no. The first time no. Alomo na kotoy. Na kotono. Didn't about you, didn't see it. Be happy for reason. 94. Didn't cow. And ma ba be says my transport me kono malomo. Den na odwin, den na esi. Ntina ayasem. Na di, wo di na di. Minim me ande se me kwakora ba ho na afi kwa de. Na wono musanda. Na ensa no de me ba nse. Na mo secondary school. 94.1. Me de me ho bon na fufuo bi. E ma ye no me ya nti yi adi kura ma. Ye kofi fa ba bia na me de fa yi back. Nti o fa back na me do baby na me de me ho bo chapifo no. Chapifo na mo ye Christians a Christopher oh so na me ja na fufuo ni na nti ba za na mo tan pa nti me so me ye se me mfi wo mo bia o se me sum yankopon nti me ne omo anam di wie emu anam di wie secondary school nti me secondary school na chese
menye until I'm timing na metimi nurse adwuma timi nurse ni nurse no na aka sa ko no no we school be say 3 years o ansa asa ko no nsa na bi me bo school na no read trauma do ne ade na no the nurse atare na sha se so do no nsa the nurse atare no nsa to aso mfie be sen nurse atare na nsa na me be wear uniform no me no nsa na to aso me say take it 2 years. 2 years. Now I was some about her. Oh, you were. Who many medicine to say the idea. Oh, no, son, say, Anna. I need 94.1. I ought to be broke. You could cry one. I said, I know there may one every day from. And so, me I shall I am send us like about uniform person. There, so I say, who do honey? Not and go from one day, no one. It's me, Ryan. Na say obi ehumi ato na akora no obi ehumi otimi ka che me say ntun san ko so na say atare nim dey ha sabe na boyfriend na me na say na me boy na boy so no san no nim bibia ye ohun inde no ka che me na say ni won che num wonum na me starting say na ojai me o ma me no papa unu anum dey na mo ka che fa ho oh anya izo I'm the matching and son. I'm at the make of fee into the bow. Boy, any jar no. The beer mountain said, where a million boy in a jam to Copacho. Remember, me, sir. Some about I know me for your fear on them now. What's my boy in one? It's a one that started since an urban. There's a Yatotonia Macron, and what do you know? To Musana. Johnny. Was that a stamina? Never was I the boom, my men, my papa. No, ya. Now, what's happened to my Moana? Sabasa, Miss Abatanam, on one case of fee, I'm behind. Yeah, oh, yeah, if you won't fee. And Sanamunia now for no more concern one, and all Basu two son also dear. And the member why I say Pabe de Rupa, the Tomana body any me on your pay a doko, which here is happening. Say, be our brother, maybe a Tamaroko if you are copying more. Miss Simon, Sally dear, name one maybe so what is say. Say, your bows all out to bar, or baby. But one night, when I won't go near Bama, those who are winning, and Bama, the fantasy will be our Junior Bisa. Sir, Bama, my friend, any beer you will be also answer. Sir, this meaning a bit more, Kumasiha, or no ribbon number or banner, nobody see any into quack. Yampata or Momoa Kwambra no Majai. I did bet you no more who do Mukomo. Wish you have been happen. Still no Kulayan. Say, still no Quabe, maybe I'm no was your papa into a almost the moon normal. Maybe I must see a demon one temper. Musana. Okay. And to know, and Samuel, a half on a do here. Course in sounds all shall best 206. Into next year, about 20 years, as I'm now can say you 20 years. In Jensano, what I know was Sakakra, then I let was so. About I know, the next moon, I a young son, and I may apply for security work, G4S. So I'm off farming. And also, I'm exactly a girl, but only no Marino. So, it's the original. Now, Marino, security for almost training. Yeah, you're training one son about more station. Boss makes another training. But I'm not a key. You're training it. I'm not a key 3 months. Training one. And Sakura never found no circle probation 3 months. And someone was already man away. Do you the sense of your do it? Once a probation, you're better pay grey. It's heavy. And do be a security officer, no? Na, oh, guide you will be fear now banks. And I say, Hefa. Oh, no, banks. First, maybe first capital plus, yeah. I'm going to be the dog, whatever. I want to know. No. I want to know, girl, not so American. You too. But you're the. I didn't know so much as a training. The idea. If I just say, train on the mamma. So basically, they're training on the training, and some tutu. Then, how much them? Almost, sir, almost your first. Said maybe John Nick had that crazy. Almost sure said ye. Almost your cock, like I said, who come military moon. Said your channel style almost started a young sad. What that from Moria from? Yeah, no way they fat. But some who
ah sa training also at said the wura police mu no asa nko bi da 94.1 mo fa onko high sa se e man do mo consider mo kakra oh training ni de yenyina oba na ma yenyina sa na yakon na enum no kopa gban sa no unyo bi oso ope so wi wansa na odi wawurum adwuma ni de biankasa no de na uyo oba na bia wo na bia wa ye pe me nya de utwa tugu ana so enden utimi ni de bi unyi Ezra 94.1 the security jumaro ni boso me be sen na fi sen eno so sa nso ni ma o se be ya so ye na be sen eno me be nse me nye na nse be se bo enyi ade unya o ko shi oba bi ho onu wi no wi on so security officer aha na mo ye den nti wono na me kofia na wa frɛ me o we na ma ye dai o se to we ni bi brɛ me ti me na me ni mu ye na obi a onu wi nsa na anom e de na hu bebe ton wi ne ba sa na me ni wi fo no so be bia no mo wonti kwa na makoto na me dia kohyia na me dia ama no ono no wore o fa jantum de o de guna num so na me ni ma document na me baby like my sister o ya abebo da munti nti na me so nti me toba no na yi na me nka me ore nti me ni dia gro che ni dia gro kwa ko 2-3 years afa no de me hura enam fufufuro step ayi fufuro sila na onu wi ni bi da nya na me no wi ni bi da eti afa de enam fo bi o san me ko hia o me de na o mo de o mu nim twa amo chichire emano Ezra 94.1 the be any say o say me giba ko na me twen bi hwede e we no me say me nti me twe kakra bi me anya me hwede say bi e hunahuna bebre because na insana na me no na no odinti nye wi no na e be yem bibi nti kakra na me twen kakra sa na afi de ma ya addicted wi no Ezra 94.1 ti wi no so no de na o wi ana so de jatum me de me menti me wi ana me position me nti me de jatum you want to wi no fi be sen wi no man no le be 7 years is say no de wi no kansa no ho ana so ye den wi no na job na cigarette ka ho say your redness at tramadol no ne ecstasy you dey here na was at try no so but you no there but man try be aheda try be aheda okay me ni say wi ni say dey sia koye no e ya efie no untimi nnu no ofie me parents o montasie me na montasie me parents o montasie me nya no ofie na wa obi onu wi ne ma me ne papa be prince no ofie and say onu ni fie na he ne a onu no mpacho ma me he ne akonu wi no ko wi base me koton so na mape mentra wi base me kota na mape ba bia we safe sense Jesus sie no ne ade o sie but o shi wi sie pe ba je bibiri I want to say mutimi ni gu nsamafo no so pa we na ye bi baba sia na to bi na so tiniti na oho na numu onigum onfa ho abusuafo se mate o baba sia o koshi e wasie na we susu no epenamfo onum no na unya namfo ai se yeti asore no efiso do hura wi num anase appetition emu de na anafofo adoso ensa na afofo ndoso se wi no because Adam for me fa bia so se sia no na me tell Adam for me fa bia ida se unu nsan no na wi no oba no se no mom ta krase to bom no woni mu ya mintimi no no adentra me asa mintimi ndunu nanti na se bia udidi a wanum bia utimi didi ana se onum bia utimi didi wi no ma no mintimi didi one month didi enti no wetimi jai pa wi no besin e bia mpese mi jai wetimi jai ba 1 week na 2 weeks me ato David wajai pa besin mintimi da tabi eso onum bi jana pa ba wanum bi ato onum se rose do dozen na me waka pe bo na me twema e bi wo bag ni mana ato David ana on fa bia ma Ezra 94.1 Adum Kumasi di we de yeska timi to sa na mana no kwambe na afaso onyeska because we say onye adwuma na kwambe na afaso onyeska to we akoya sesrem asresre ya pasa o pese o twi bi munya to so o se why na osre no o ko be o to
kokko no bi twen kura na e ba kwa because one time 94.1 now I style so we force why because I take your choice so otwen ani tiri pushu ma ko gina kwan chen no bi bramba choma kakra utimi stressa no dey bi untimi bani na ko wi base wona sa nti minim se wonim ya wo fie kura metimi aba wo e bi wo wa me so da man kakra na no but se bi obi diskama wa wo ba so beto wi na nom sense wo beto adwane bia na wi ni hia osin adwane enu etimi aboa mo etimi abokro no bi akoton bibi bra wo pese unyeska koto bi me ba to kra no de oh ebi to ma se bia ma mentuma bi on na da ho afrat se bi ne ebi ampaboa slippers bi na so ya fa ho bag bi no de me nye bi that and so me started say me yasa ma me wo hu me na wa to no pun alenti waso be ebia se de me see na metin aba fan bi ene ebia skam da hot me fa kakra ne bo na bi nso da unya bi da na we de nyantare hwe oba basia poso nyina so sitie ni ade de gu achi ni ade swat ya na be swat bi ne se na me a hwehwem bacha ade twa to hwehwem na 94.1 o hwe ade na hwe ne ka kire fa ho me ana e be me nya hwe ma ene o kasa o se sen ana entesa said am first na me tie ni nti ana me so na me am say hye me hu kwan say se sen eso we dey ma me nkwase nkranhye wo wa wo hwe ma dia se na ho ka kire wo police libya ne watermale Mr. Gbala o hwe sa papa na ko wura charge office wa o mo dia hwe bia se on ya kiro animu are you well dressed ya try hwe are you well dressed question mark could you see us yes this is Sergeant Bara no I can't see myself proper I'm not well dressed on hwe na kasa o Nti kwa hwe no na hwe na kasa o mami kan sem bebre ade kiro mo na weed na wanum na no police fu achoda oda no ma achoda bi achoda dia na wo ye ana wo di wi aduro ndi ntimi nche na da bi o nimo achoda ntimi ko duro na scatter sikura na mami dia ho no ya chiwo mo so encho ina bi kwa mitimi kwa to ya mi firi wa na esi wi na emu a wo do sen na wonim wi no ni de omo obuka ho obuka amnesia ho ants na skunk na mo fe bibi gh gold se de wonim ni mo fe ye frɛ no se wo na wo no de ye frɛ no no sa na minim na de aka na omo different brand se bia ne papa eyin nwan ne kokɔ ne ad no kwa abrochi okodu in 1 week na e board man na bae na kwa kusisi akoba ni ya pama mo ba meden o ko meso nkokɔ na ne butu kusua so ye wa kuma mu nyina na nhwie no so baba so akoton bi na yi so confirm so e bi atu ko sirem papa ja mo asem ye ni amane ye nka asem papa o so na tem mo asem wo na wo nom ti yo we ni nyina mu de pa na no ye ma wo ba jose onom a me no mo ye ni obodi mako be 7 dey na jewo me ana me pe am sima Elden Ezra 94.1 o no de se bia me se mi didi a ene me no mo nsana me ton sa me pe local petition but run ye fa bi anhye no bu akwa am dry magie adwuma nye garo that's right aunties if I say ene about 12 what did he baja who did he Ezra 94.1 okay that's not did me ba de me twa bi di on bezing me no one that thought me no better thought 3 baja na say and you did he na say who did wie ewie bi onya fufu bi di wie o ko di wie so betima no bezing me say ko di na me san no because me nya kakra to me yam and so betima no bezing Ezra 94.1 bezing on say you wodi enum adidi me no pa nti sese no fa so udidi bi won nya adwene kakra gum ye wie na peso bi otwa bi betima no bezing wetimi anom pa wuja me se me nom na metimi anom oh yi pa ni free ho me ankasa fato me ho so difo me to di amount ma me bro betima no bezing Ezra me no mo dia ne se 94.1 by ready say me didi kakra de
me ban say akotoa no de metima no wan no cocoa bottle no cocoa bottle no fanta bottle aha me te be metima no besa 1.5 and sana me ho se me didi no so I me shekwa ka o shishi wi a na appetition fanta bottle no ba ko ne fa no me no ne ka me no trotro besa be 1 na 2 hours be 1 or 2 hours metima no mi na esi ho na me stones wo ba me but na me to a me check asa sana be dru na beer to no fanta to no se na ma beer to na de se yo ayi koko ne bottle ne ba ko Ezra 94.1 na ma na say o pa che say appetition bit man no beer bottle no ba ko at a set oni member bi ehia kwa kan say da drinking competition mema mo share be pay me ba bia me de ma ko bia me na me kan say what cause hey mo say mema so appetition so mo to wo din to so wo din anani come for the rambo 4.1 my ba ko bi oba bi so no fanti to fe jiwa ba ko so the rambo no mo ni ade fa ba wo so ye fita butu ginigi na yi sompo na kwase edin sa ma o we share we petition ade a so mo vie mu nkramofo ma mo vie petition oni mama ni bi ehia pen a mo vie petition mo kura tuche de ma o bi esipen me da bia o mesuro me usuro de na me se no mensa so bo o no sa na so ya usuro ya be ma ba no ha na o de fa mo pepa ma no mo sa be kuma na fa no a chire no pepa do alo nsayam ni se na dia fa wa no ya dia nsayam yam fi nsachi nsayam say be kuma na ifa o de dia wa o he be bo no abi appetition for kitchen e be ngu ya de kum no de kum na na ko fa na so na se na egu ye mo babasia se na ho esi ya wonu musa egu ye mo de nsem be Ezra 94.1 enti o se eku you know what she we asaka ho ndi bacho address ka won ho no but man rose by say friend pocket man you read no na me kwa jot no kwa na ye ma no o sa no secret ka ho o nya secret no mo sana na man jot na nti me ngura sport wa denton jot Ezra 94.1 sika dia wo di mo ma me bia ene ni nyina ye nsa aduane am de beto ketewa bi nti secret so no but man on 6 ska won the whole day 6 me da ko ko jami am metima no package no 20 jami am metima package no but man on 46 a day 2 packets there 1 packet one packet de me so 1 packet no 20 Ezra 94.1 and who should like and say matches Later, that's right. And I really so was capable no besin. We need the ones that they were any days in it here. No trick a crab house have found. Into me ya, I bring some PC to one. Udum. No me PC to me do me to another pet. Men no more sana ya na me sana. I am a yana. We na mo no. Ni papa na ma wi na de. De power pa wan kan kan. Then ma win here eh fa na de last one enta na ahihye ma no ho sa no say na it me so e so sa na to yesi no ja to chwa sa ko fa dia na wo peace mu dia e hye mu a na to bon sa na e hye wa no dia na wo mu o mo say ya na wana yi ni nyina akwa ko wo na wo no dia na wo anwa no e wonu na ni nyina chima akwa ko gunti ba to hu se sa na tie ai wow ndi wo to we say wo we peace e da ho eni so wo 50 Ghana da ho sa ni mai mi no e mu bi no bi wi e be ha pa 50 Ghana wa so won hihye wa chi wi da ho na 50 Ghana da ho e mu di na ba no bi wi a be ha pa so ba kan kra wi ni de ke be ha me pa na ukwa so na say ukwa sorry pa cho me ja so me kwa so wa jai na so me na ko na roma me kwa sa mi so hey ma sorry ba ma am bi ono kakra ukwa ya che uja ya che Ezra 94.1 obu ofu nyankopon ntina won ko no me papa cho
abrante no ka so be ware wa chite hu se nsanu makototo mu ma odi ne ma ne ba wa wofu fie na wa amare no e a wote nenka wa ware na atwa wa ware awo nti e hu no Salva sanu fi baby I want to call baby fufu 94.1 wo hu pan abi wo hu no de wo hu oh mitimisha no enso so se wa ware nti nkomo no mo ni nkomo kra ni nkomo bia kra ate se no wetwa na me hu na che de e o moska baby me hu na che ene ho ya wo mu o ya me ya pa bi se ene ho ya so ka ho bi ne bia ama wi no nya de no ekoso sa no di ho ya 94.1 we na me ya no so na ese me nyama sanka nya no aka e bia aka me nna ka ho ne ya no te sen so bi on na hihya ware to ne ma motor ring na ma nya nto ring nda ya nto ma nya nto na kokko ri fie dia hu na ke yin fie dia ne ya no te sen se we dia wa na wa yo dia o trans din a e den abadwene ho se Ezra sa be me ni ku na tin 94.1 ne ya no te sen ne ya be nti mo kwa me nti ase o se fie abayfo ana na me nti ase obi kwa me da kwa me ma adwen se me nya sa da ne kwa na nya mere kesi no enta me busa o se o hu se sunsun asema na sa na me hu no na nya kwa sa me kwa ma me no mo ye obuti bi Ezra jan 94.1 Edu Kumasi ebi ade wo de kwa won obedidi ba me se ma nya kwa ni sa da ne me ya be ma me do ko baby pens bi a soft bi wana so duafu bi ho ba cha e do ko baby ba cha akọ pen ba cha na konfo ne kasi na konfo no ye tu ho no hu no no so me o je matna ho no so ma me mo de so bes ne me ko port say en to aduane wa bon tinti me ntana ho na se hodi ko akonfo mo hostel e ti de makwa konfo mo hostel ko tina ho nti o ye odi nti o ye me de nti so me so le bia ba bia bosom dan yi akwato aduane me so le awa na me konfo su twi konfo ye ntwi bi so ma ba bia me ka say ma me Ezra na dwene say wanom Edu Kumasi onu so mu hunka omu hunka na no wi su bi ho omu wi ni de sa time no na onu sa time no bonji fo no kwa bonji mami sa time no o boy na efro no de ba chowe madam o boy ya o boy na efro o ba o bi na ma no ya boy be me de bi ana me kan di ni odi fo nyame ye kan se o boy efro ko bra so se mo ko hyehe o mai enti no conference say enti konfo no oya no oya aduro wa share aduro robe mama menti o se ebo anajo na ya menware so ofo clock menware okay awo ma che for sa menware me kwa menware mo hwe me hwe bi egu na me de ma twa me do to na wa beda so man so ma ya ma on chi oda anchi me da nti me da bi nti me hon me kwatana na ko wan yi a e wo bosom fie ho unya mpa wa na da bi e won ba boy no ma won pie o o se obi ampie nti wo ma obi ampie nti da bi me so da bi a me wi me ho man say ma no ma me minti mi kura ntsena tu pie ko no musa no ti mi pie ko no nti da bi a ya wada won 94.1 nti mi pie se me kwa ko no mo nsan bi anajo ewi a makabitie bi nti me se me ko no be me ba fu mu hu nti me ko no na ma ba be fast ti mi wra be mu ana konfo ni hu me sa ta mo nse su me ata bi o wanya aduma me twa bi we ya me ho se wa hu me ma betra wo didi sa no akohye Ezra 94.1 atare ni bi bi dia ye nanim no abegyina se wo no mo nsa na me se me no mo nsa na wo hu se mi twa makọ nsa da nsa atare ewe emegyina wo me o se me se wo no mo nsa ela se me no mo nsa bi ma mi ni ti wo se die bi no ahyehyɛ no konson konson wo die jamachi se me so de jamachi na me so na me hwema mo no me bo ni bi me bo no o nza benkum me de me send for sense hwema ni so sine ni so I said I come to mo cheche ni oboa eti wana me frɛ me father say papa me be fia mama bo me wai se me ba betra ba bia me agi me sika edi na o mo ame me da bia me nom do to nsa so ma ya man ka 94.1 me ya sha da ko sha tare e be bo me dia ne papa me be fi mo konfo me mejai e konfo yon boy na small boy bi na o fru o sa ko him bi nti me fro no na me parents no
Oman fama nanti bi eno anu no omo nje aduro obi bebia so mfam no da say bi aduro no but obo a utimi ja be sen min jaida ebi anu okay obi so busa say ebi a so wo honhoboni bi na wade ye wo ho so busen minim di sa oba kama say uni mo height me ba jo me uni height the 5.6 feet yeah na make say me show height na close to 6 feet yeah Barbara ni 94.1 school akwa na djuma be pana kesi woni so nka be na me see me police so wo high school ye wo e ba say agent ba twem say be committee police ha say bit ma boy say committee police na be so when you see police ni ai ataka kra no committee police no wow Ezra 94.1 your base ahodo Kumasi agigi dini pa wo so we ni ade sa no a obitimi no ko ba bi no ani akoka ho o fa class bitimi tu afiri akotena base obi 2 months 1 month wakobi da o tu afiri akotena base so mbanza maybe amete no ti madam for bi so atikrom ono tebe Ezra 94.1 okay maybe also ada bia wasa mkwasa atenka ya wana mami hu tenka nti mkonya boy bi wo hono mo tenka wono no ton wi boy no ya nti no oyo ai so baby me just wa buy fie ho because once one dey e open nti wa buy fie dia na ma pay dem one night nti wo ton dem na ma kwa bra wadan fu pie no 94.1 ono wadan fu hihye hu madam fu no so be se ba bia me fa bia da nya asem kutu so wadan fu no ton sa madam fu na me kwa so no so ton nti se na wadan fu pie oba ho na se ba na be hye dem no oyo ewi anana jo ewi akra time no baby on so kan so makoma mi o broken heart achemi ne oyo na mentia say almost can I say we the mount mama me say we no the mama na manu yo nti do anyu na me kwa shawa no ma na say obe 3 mu honom na say me cheke say amintimi na nti nkwa na obi store enim na de nti magudi ata na o me ye emema be 5-6 kura na me nkwa ba na me dan finfin so me na we na mfo so boyfriend kan we na ya da wa ma dia dia ncho be so bi bobo mo na store na ya so bia so ko ni fi oba sia ewo alaba ho no koda obi store enim ni ade ahoma anopa ne enwane oni ade no wo hye obi ana obi koda obi store enim makasa ewura se o siti adan de na hawo ama ore ko pa e bi esipen na Edu Kumasi ene na da bia mi hia mo mo kasa ewura da na ase ya na yan ko fo ya simi so me da mi ntimi na ya mi problem nti ase sabi anu aka ka kome anu bebre na jayo na jayo adoso mi ntimi omo mo ka cho se jayo na omo nyini pa oni mo omo nyini manifo sa me pa cho o manifo ya manifo ya manifo Obo kwa so amitimi ko sia na oba ba bi woni mme otimi chimi janchan no watumfo amfa ko ma na me pa cho sa open space na store ni musa mo de rubber bi kata ho amushim mboa dia store na mko dan ko fo ni musa rubber ya de kata de yeso nsu to a se bu wa mutimi de kata store ni ana mo na bi musa da aya de odi yo de kata eni no se bi wo hawa wo eno sa be se bu wa mutimi bi mo hu wo wi da no de punyo hu bi musa na be man fa wa montin sada baby adentra omo kana na ompene na Ezra 94.1 Edu Kumasi edu maybe na se me ma na me da pa kwa ba so se menya adwuma nti wo kan ya na e wasa me pe kwan bia me fa so a ade a chi a medidi na me kan se nti story ni mo no obi ayo pan no do kuntuna chiro ba bi sa no no de sa ne de me nya bi wo sa yo de ko fie anya ni fie ko ade no men na ho ko because kana me mo ti mo abaisen na roma tell pa kwa de wade ama wa na ada wuti no na 50 cedis de Hivyo 20 kwa nwaje 20 so de we do you into sa wuti ko ye nyina de ho bajim 20 a chi se mi Henry series mo say 5 brother
Ezra 94.1 Obonye bia mame. Kumasi. Say me na bokasa. Ade na afu say ye. Ya tete so o, mumra o ya tete so. Free 20. Ba cho to rat mi 10. Ama kan je ni ahia me bobo wasun. hey. Because that na ye o ko pa na wo say because one wa ye wi. Eno you should come to man answer raw. Ezra 94.1 Edu Kumasi. Na hwe be ma se eguna num. Ne moto mu nwi. Usom kura to don ko be yi. No sen so. Ya. No sa fi wa no ka ho. No fe ne dia maso. Sa. Na so sika wo pa je nti. Eno ne bo nko ana wo fi wa no ne bo nko ana. Ano fe no kura dia ba se ano fe bi ani. O ka sa na wo fo mu ma. So no me se ba sa ano fe bi ani. Na mo fo so tumi num kakra na so no so. Na be ba sa de ne bi. Se wo fo sika ji kakra na wo penti no ano. Na penentema ko baby nti anofia no fo so 20 cities 10 cities 5 so ye bi yo 5 nyina so beje ikuni pen mu ase and we say we as who kapana say dey no Ezra 94.1 Edu Kumasi. me pacho wona ma share classmate bi pen mo ko say mama wa share bi da we ye adwuma session no kama bi a police so jani do u share no we dey adwuma yesi akwa de share ba ko ye Eza ba kwa Assembly Woman. Ana ba ko no so ya regional minister. Omunyaze omuna na ba mu ye me mate na na ya wo. Ezra 94.1 Edu Kumasi. ba ko na regional minister say Ko regional minister ya. Na mo e first school zo. Oba regional minister ohun da wa share da. Mi share be na le kasa. Ona ka so phone so. Mo ka san shiro. Ba me ne kasa se wo mfie me bi mti na me na ba me nim se wa ya de se wa hu se. Ohun se ti bia na wo mu. Ti wa no me nya yi. Bium. Na school na mo school no ohun se no fere mo. No fere mo. Se bia ka se ka regional minister kon so pe kon ti mi so pe. Na ni. So ohun. Wo tun de ni nya ya school. Bo me bia die no, ma me bia ni ohun. Na eswatiti 20 ni e ton no. Awurade. Na de him ti true mu se. Se no ya Bob Brazil na omobi. Bob Brazil. Ma she pant so. 94.1 Pantana de colors white na. Now da bonti na de e fa na pant usi hata. Ehiam pa. Ana efie no ye atu ogun to foforo. Da bi mi si hata. E wo he fa bonti ho. Ba bi me hata me na sam hata ya be bom mi si hata. Abonti ho no. Mi si hata. Usi no de ebe mi. Because baby we ya de ya baby. Baby. Ezra 94.1 Edu Kumasi. Enti no so baba sie na o Brazil pant usi. Even kromo mo te friends saying compound houses kwa no. Oba wo si ni pant kwa no bo so tumi ni handkerchief. E kata so na so bibi kwa. Ompese be me kwa be de bi mu. Se mpempe no usi na hata no bathroom a na asin e na man so mo te compound house no. Okoto pant fufura e mono no si hata montin. Dia pu no o hata no proji. Na ma musu. Ade na usu. Hello. Ezra 94.1 Hello. Edu Kumasi. Eh da. Usu, ade na usu. Acho da usu. Ana yen fa teacher ma wo. Ma mo ware na. Mo pe teacher. Enti so hwe sa nsanu mi ni wi nu mi ba bi adu oduri. Memma do pa ba se pa na ahwe wo pa ewo mu. Do ani bua. 94.1 Timinkan. Wow. Edosun. Why abortion do be saying? Ni ba tun me nyamu da kwa na ma. Munyi muda. Ni na kan bi ma no musansa na. Odwe hu. Awo ne de ngre ho sa ba ni de ya ma me no monsan. Di awo de Mitimi ja nsan no me ya ka ma adwe be pa so say. 94.1 o pe be man na wo. Na wonam na ma tiri so wanya be ma bia ono be wo. We wi ni e hwan. Fana ya me fa be me bia me fan bia. E ka sem ne net na bia wo sem metimi na tena be 6 months. De be dia no 6 months to 1 year no. Bo se woni me ja woni me nya no nko hwe no no obi nya. Do who say e how no fi wo ana e na wontimi wo nti e no na den san ni na ahye mu ana. Ya woni de me ma woni say fi me. If you are, we are then if you are, and then if you are.
maybe na me ho secondary moja tu me a me de kokonfa no chinti den na yawa moja tu wo ye den ma anya hwe no ane se moja tu me oh debi no nya dwene so tu wona moja tu me sa best 2 years nya no kre me tu so tu wona moja tu e bia wo kwanyu me na kofa bibiduro bi ni adede a wo kan sa meja tu na so tu wona moja tu me pa cho ma anya sa na so wo ye e friends ya we na ba enti sa de koji sa afeji no kura no so de wo ka sa abortion e ko trust kan bia no ma twa incomplete abortion santi o ma ye de ko ye de fi pole ho no ye de ko kasin nti kasin no ho no mu ye scan ye no mu hu me problem then the other problem no problem no me ye senka on be operating me na mensi obi school so no msa no me ba cho school secondary school what na make as man me no me ye din na enti no sa bre no ye madina e chance na moja betu yi e chance na moja enti wo nyini sansa no so ensusanso no bi no ana moutim ana obuafu nti enya na enom sa no wu na wiya wu 4.1 ibisa wotim so da biwo na ensa no onum a ede de bi wo mu ana se de ade na wo mu onum ade na wonya ni mom de so na sama numbia onum a etisen anti onum a etisen de na wonya etisen de entina ya wodidi mom de me nom nsa de entina ya wodidi so me nom nsa no nko de entina ya wodidi aduane edi no aduane edi de entina ya wodidi se bia menya ho de e ko mo de ne didi mi wa enti nsa no de na ye wo de entina ma no nsa de na appetite bi se ana nsa no nko anso kwa se me nom nsa no nko ampa mint mini da yesa manu wi na ka ho ansa Ezra manu wi na nka na nsa no nko mint mini bi enti no enu wi ne nsa ne wo appetizer enu anu no esa aye ade be ka ho se onum mo didi wako sport bi jua petition ma mema bi beton so mo hu wa na o ma salutu madam police mo ade o bo adwuma wako sport ahun ye mema wanwa na mo se me yo ba so mo ntimase bi ko drufo no ba ko ba woni mema ne ko kensi because sa me ya no no ase Umsapa. Ndi vanse dumu ase yi bema pa mo nim san no odum ha. Ese etie dum yi ani asamoa ne no nsa. Enya san krofo no mo transi odum ha. Emema na wo ka ho a betima to so bezin. Nsa no mu. So si ka se me no me hwe nsapa me hwe nsapa no. Enya dum ni asamoa odum ha. Enya mema. Wo de me beza o. Me mpehuru. Me interview me pesa de na ayen. Ya abusia fo interview me jaye. Re me twa so kra. Ni entan. DJ Fatima na Hamza. Enti se omoba nipa nan betima to so besin. Sabe nipa nan. Yesi unti sa benda. Yeti adum ye ni asamoa na wensa. But ye nya asamoa ne be wensa nya mema pa munim san ma. Mema nan wo kan wo tena betima di besin. Minim obi yi ba so sika so jodi wo tunso ni krofo ahia ma omuti do yo musika no me se de mesi anom na me nom so a me nom ba me kwa wa me ya unse ma nom una ti straight BNC so me hu ni se ma bo but to control mu nyina ma nja kwa no monsa wakasa na kwa na ekofo mo se mo hwe no mo top protection bi na se petrol nasa se onum sasa na tiwa ni so na hawa ho ma me basa se me so start ba me wa da bia ye yen top no ma wana da bia ye o yen top no ma e bi wo fo mo yen ko jimi mra me to galon wa ma se me bro galon ba ko o twa bia sa wow en sanum ni na de ba ade na ato wo mu a eye wo ya pa yo fere 94.1 utu sanum ba pimbre sabre no de na sipa e wa rehopa e de asi e wa rehopa be de sa menya yare le yare oh yare na iwa mu dem okay le yare bo e modi yun ya che be dinko nsana ma sa yare no nsana dia ba e wa dru nsana dia anka ya wa dru
kanya sana kaminya saya na masai prepare max ebugu me honya mo wi sasa na mo bo na mo no wi ni na mo prepare mo mo ni mema no ko we do ono ma me ka wabo ono nso wabo asem no nya asem bia o nya asem bia nso de timi akukura ye kakraka bi obese woni mra na ba ko epra ba ko na efie so kofie so atesen mi kofia me fie de se me ninyi fie sa oh ana no ninyi fie sorry no me bi akwambe ma me kwan mama ye no fie dia wi no na han kama ye no fie o mama me kwan ti me so me se me to akotena obe no ton so ne do ta me wi shi woni ka hono hana me nika to ma me no ma kwan wa ku da to ma ni ma apeni pa da to ni se mo ni papa no ma me nkasa me pese me ba fie na mo fie pese me hihyi me wi na me ma de na o ma me kwan wa pani pa ma koka ni ba cha no je me nyesu so oh asema mbusa ba so munya kwambu afo me de na me sa Matias o si wani nka efie ye ma kwan mo wa timi anu wa de wo fie ni ade dia wo dan ho ba cha wa tna fie hihyi wi ni ade a ka ope wanyi nipa ma akoka ama wana da bi ande me nkwa me nkasa wanyi nipa eni wakoka ba cho ntimi nyesa padaroma mi anka se medi wanim akoka sa asem wi ade ama ni se be yadwuma wo jon sen ma me papa me ba ya anya boni ma me super so betena fi aso nwim no no anka sa hihyi ni wi ni bibia obetena fi madaroma yasme de ba yi nyina ni wo be ya no sen anya adwuma ade ntre anya adwuma wa de strade no no nti wo se ye ma kwan wo se omayiwa ma ho wa dwene ye ma kwan se brefi be no wi no ni ade wo wo so ho na apem so mama ase adwene sa so mota me ba fe na ma adwene ba me ho se da bi me ya mistake me ya mistake ba me me ntimi control wo bia wo koma kakra bu so no ma me pa wo bit me wow the last time I know mo kuye da be po no ma me o enjoy e na no mo ban sen ya me fada na ya re nto ya re ya na me say me kwa hwe no o ma ko hospital mo so ma mi nwe mo ko hwe me fada we o mo pa mo me dia ba adwa gu mi so panum bayi me offer ba ko me police ni so ma nya de o mo pa mo me anti me di sun sa na ba fi me ba ya no ma me so ya re o fi nti me ba ya na me di pegu no so say ono ano sorry a me ne nko ana tifia no eno se bu ni se minimum nsa no jo tu num so wa na be frɛ wo mo na waka kyerɛ mo nti se won so se mani mo nyam pesa so mbe bo me kura na de se wa ya mo mi nyina obi amfi me nti ano me ne no kon ho Ezra 94.1 na mo be na ka wo pa free wo fa no mo se like ka yenye United mpo ka wo de so mo nyina obi amfa eno osunya yo ba cha se so United na me se be United osunya na menye sa sesi ano wabre na bread 94.1 na cha ade nzi wabre na mo peso beto aso den na esi nti afi no adwa ba ho se wabre nti se no pe eguma ni mu ase kwan ba so eguma ni mu ase kwan ba so no eguma ni mu ase ese mi tin nyina ate ne se na Ezra 94.1 nti ye ba da pepa sa din se ye no sina me pa cha me dia beta enka mo a metimi abo no se memma oduro no bi na ma kire kwan ya fa so ye no aso ba no nko ade a ni papi o ma wa bruche ni ade nyina bebre ade bia mo ho ere ato mo abaye oki na bia de ma wa onum ti de ma wo na wo onum ne hu yin ase de ma wo bi o sen acho me pa be acho ujidi acho ka me ma ti je hen fa na wo kwotsa no mo se duri se so wa frifie wo da fu no me ko fie back o se me ko fie nti se ukọ ori kofia anakra de ma wona de kwa hen fa na kwotsa de ano ukotran me pa cha me se me ko fie em se mo interview ba ko mi nim se mo interview ba ko ha okay
Ame edro nse letie do dem akọwinsanfo ni tramadol fo Ezra 94.1. the first time they say ofidie no say na tie so okay no me kasa o me pa cha me a so no na me kasa me no papa yi ni katene nim tinu o o so mo so mo they see my pumping they see my pumping pa cha me ma so duro ni see my pumping pa cha me 4.1. say na tie pa cha me na de ma wo tibia se me de ma na se onnom a enso to mbese me ha mo pa cha no so ba no mo a ye oni pampie di bia ma yere ama wo mo a ayi pa cha na me sia fim ma fede me fere ma fede Ezra say 94.1. ebro fere so enti wo ni say adamfo bi first time anu mo sa na when de ma adwen ben about ma de ko no sa first time ever pa cha me first time I'm in no monsa na because na me was secondary school when de ma o me na before na omo kan say omo na me about na me about nti obi fi krom no oba na wata ba ye no na time a ye be ko road on Saturday no ye no na Saturdays di aseno mo ka kire wa ojitum me de no na so mo de band Saturday na total park na makabia no nti me no ma me am se fifire bi ti me na se de ni je bi am no anu buram eno anu sana mfo no mo yi ubi ya na me ka se bi mu nyina na o ma ya akase na abayi pakesi akesefo e wa ban mu ni ade usu na ni enti wonyi ye se bia wo se bia o manya appointment no e na afa otisu na se me peso me ko pedro anom na me so ko appointment TV e ba jo enye fa kura me na wo se de se a menye se me ni bere wo mo me na wo se de se a no wo se osisa 94.1. o se ni ma kechira na wo fo mo se ni ma kechira ma because ni ma nyina ai basa na sa tinka ho akona me ni ade nsanom no wo e ma bi ti se wo ti penso anas ya se wo ti penso mo so nunum sa ne ma bi omo ni mema ni bi akokoro no bo ame achi wo mu e bi ayare me awuo ade ba chi no bi awu ada bonti mo bi pen take mo de no de en fa na hu bi se ya kumo bi sa na asi akumo bi mo amokro fam no na boys bi ono de krono no na bia omukọ bae so ya kunwe da hanu mu den ko yan so ampa na akoko ro bi dem no avon ya kuno ono mo sa tramofo no and you won't try with that tamon dem ba tan dem nte bi da I don't try no be that de ya no ma ya detective no me de do kan wo de ni bu me da me also be gina also ne se o peso uja ensan no uja de na peso ye Ezra 94.1. peso uja no na uja de na peso ye adwuma na me pesa me adwuma ben na peso ko ye security no security no security na kamesa heavy woni je ho ba ja we sure ba ah ko security na jua ka bo so me sen na ka pe no no de da me pa chen de minti minti aha ba ko na jua ka bo so me sen uja e fi sen me da ya no me ban say ba say 7 years ni me jua ka sen that time no me jua 1.0 no ko na say you right figure kra na ni 200 Ghana na ndru no 200 no 150 so no 115 so in France by 120 just about 120 126 say no because of our security say no intua da me pa no die say ni intua wo obi tie o me pa ene nkwaje ba ofie o last ye ni na adete wo no obi tie be nwa adwuma wontimi nka me pa cho ya ma ba sen a timi te say ma nanti ya menya adwuma ntimi nim de ekoso o ba nsa ka mo ka bo cho da bi ka nti so wana nti wadwen ho ka na nso wadwen ase no obi fu adwuma sen na abaji ase obetua mi bia bosu so akoto gari ni sugar ni e no de ma so so e mama obi a bosu mi ye tua kase na nka ope ba cho me ka say no de metimi aka because me de me hu wura adwuma mu sa che ntimi nim de ekoso the system nim sa
nti just don't system bi on why was a politician ni bi asante politicians Ghana emre Ghana de mu on be mo ti different so be ti different e bi na working system no ntimbi to ni we nti we feel you ka se bosume so 100 is abaji 100 is bosume abaji 94.1 so abaji da bacha abaji 100 is there bi ti send it check bosume a fatawo uba checking in our day we abenum cigarette abenum ensa abenum the day checking in na ka bo se bosume se na komutu aka nka pe u ya ye no Ezra 94.1 Edu Kumasi. da bacha no dem si na je se wonya wadwe so be jaye o da ma bi bibia betimi asi obi tie nka se ai reaction me mobo me fa na adwuma na wa fa adwuma nse ma kekan di se ntimi mo okay before choba so ahoro nchen sim so asibi ana pese choba obe ma me se wa 4.1 uko choba bia mu a ma me asibi ayewa choba adwuma sedu woma ma me se wa enkwan onka ho dia na ma me se wa yi ma mfo wa benkwan Yakubu wama enyo Bintu abetiano Bintu mejina so ta nka kokuntenu asibi no chomba bia ko bi asibi wo wono omajuma ran chance mo wo won choba no ma ye bia be uru wi ni ade na ukoya no so kan ho na ko hura yiwo Jesus Christ. Ndiana wa wofuru hu se wo yesa ne ma we yina na omure ho den no moka ma me da ta school so pa o tu chi bepe o o metin be hwehwe me ne hu ma hu me on be ba na na time bia me pie so na bia for this kwa no mu me a so mo find out hwehwe me dina na ofifi ne bae ba ja ne fifi ne ba o kra so ba me ho ba ja de one kra ade na one kra me sister do do me chena me ka se no was South Africa no kwa me born na mane so ba me ho aja ne da se na kan chobia me de maka tron ni nyina na ye wadwene ewiase because odo bi a oboa odo wan kasa ho sin obi a otase ndi wan kasa na de mfanto ho se ugina hwe mu a ndi ase na hwe den e ka kire wo so na me joro di bi ani a e wo kani ti tu fu se be de maduru mapim mabre onyame agyew wi kura ya onu me betima shoboto ma police fo achew ye chewa o ma giska fi owa anya betima ya betima kodam be 5-6 years prison o ma no no si achew ma ko prison o be prison so police in chew da o na access da o na access da o tiri nti aba mu na peso wuja wo tu na mo no o kwa je brini de betimi aye nyina maka chew so me de duru no me be ma ho ye pon ma chew so de usi be yere ebe no na so wan kasa be show ho di no tena fia me ma bo sumi mi enu pe Ezra baba tena dia dan sen ko fe ko hu o mu hu ese o da bontin o tawo no sapo henegu tawo sapo o perfume roll on en fa negu mi se be a me wani be ho no ma na asori ahoma chene fast na ma ro me ho nti e bia be te describe na me nko fia e se me dware de be dware na nya dware papa sa Ezra e se awe a me ba e dem ko fia ko dware am na satari e shewi oda kam last one na e shewi last one shewi that's it ese o panty ofie do ese me ka so jama ma no nkonko se chi oda kam a panty no sent mark ya na se de bia just o ba de na she just nya na se e ni pillowcase ni ba nche pants panty show ya me pe pants she yeah awurade mawu nje awurade me sanda nko ni karibi o she ni karibi ana ye pants she bi pe ana na panty she aha ana na panty de me ana ntra e bia me nyamens bi ya na me se anti ana na panty on peshe be ma hit nti me ya me sanda nko 94.1 so no kwada so shanda e be so nsha kra o me da am da na ya me sanda nko na panty no ko fa fia bro chiro moto ho amana nkoto ye me ma na nkoto sa panty na so da fon kra mo gaga na so munya djuma bia
soja fo mo nya adwuma bi ankrofo asotro no mbo me so mo tisi abonten ma no se che wo mo e chi no ahye panta 50 wachi eh and the free sa free ready ama huna manio ti be ma hia na okay so she boxes e bi hia pant bebe na me adwuma hospital ka ba oge bi ne nan na papa no ba ya mo ne kutiata ya ro na yi na mo de scissors ne twa nchen so me mpena mo twa ade o se da bi wo nu ba rotas me ba odua di enso di ade o yese ka na ba no ya ka na adwene e ko twa nskan bibia anka no aseme mpena mo no nesi ba ko se de munya no me ma no nko ma no enko anka o mo re de kata no ko top se o shapant on shapant esu nwi ase de nkola bobo atu school park no do mo nan e bia no asano de waka ni nyina na baby e me de eni se wono a adru mire bi se wono a nka se wabre wono a se waka se wabre adru mire bi se obetena se wode ne to no betena faako na wojan namfo achiridie se de wodi adru yi e mani be de nka mesre no so won fa adru so de o ka se wodi kofie no won fa nkofie na won fa nkohye wo maame nsem wo ba tan bie ni wa won pede ba yedie na wo de adru ba se firi ha na wo kire ne se de esi enye adru no na wo gina so nanum adru yi ye de ma na no ba ko na ne ensa ne sa atene wo si ase ne wara na wo ka bre wo ka bibi se akachi e de ama wo ewiase bibie ni wo akachi de ama onipa ba wanya frisha no aduosi akora no nkachi ma wo ye hia ne se wa besi nkete wa brabom 38-39 enkachi ma wo obi anya frisha no adroso sa adroso na fe no obehye na brabo ase enti 39 no enkachi ma wo ye hia ne se wo betena faako wo du otu besi faako na adroi wo mo ni adi akire na atimi aboa wo efi se wo de no de eye for shot o wo ka bibia bombi ensa wom jot wom wi wom ana se so enam se woni adwuma yente no na wa bie wo 20 cities ene 20 cities ye de to de ni nyina no enye wara enti mre dru se obetena se ne wo hu se obara no se de wa ye bia ye watena se aduro ne mo wo na nso so sigina ye se de na papa ye ka no ye busa se adwuma be na apese o ya wo se enka police ne ho akoniaba ye mfa nokura se de nokura to nchempo kura na e ba nsa no nyuma die nsa no nyuma pra be na ka opese wo ye pacho mi bi se wasemo mi mom dem se so dem nsu nsa no adwuma bi ada ebi so ma wutrim se ye tibo se eye empaboaye me pacho da bi adwuma be apart from sa police ye na adwuma be na nka wa wo hwa nka wo pe me de se em kan se kwa aya se adwuma no efi se ba sa no sa de we bi se me de se kusua ade ye enyi aya se adwuma no an nsa no adwuma se sua ka ho jama be ba cho mi tie o enti me ni enti se de enti obi abasa wo befa wo se kusua etibo a wonye meye ene na me pese ko si wadwini pio si wadwini pi meye chese kwa me jansa ne bibi a me futimi afolo ya na ensa ne kan wo dia me dan ti me ntia me ka se me decide yet for sa plan because me hone se me ntimi enkoye ena mesrew me pese o ya ade bi ma me sa enamfo no a wo mo betwe ko ne so wo mo number wo mo onu mo di nkomo se wantwe wo amfiri wo nya de ensa ne beko media meka no kura na kirew se wonum sa drowe na wo sa ma ho kwan e ma sa namfo ne befa wa maame e lalai edro no wabo ne bongalat enti wonum edro no sa namfo no yi o mofru akwam ye wo namfo bi edi usigina baabi papa ene ye wo namfo bi so edo koka baabi a eni kwan se nka wo ebia na de wakowura sanso hwemu madamfo wode mawura wiem wode mawura jotum wode mawura nsanum sa namfo no to omotwene kakra wai na megidi so ebetimi aboa wai papa mawie me do bibia se oje bre ma yekohwe video no e baaye na yatie ye maame nsem ni bi yenso ye de bi eto ye hofo ya ye manum ewo SS no anase ya ye ma afei na ye man ba be ko SS ye mfa mpa ebo ento mo tipa esan se video ayekotie ye maame asem ye sha se fi SS o sha se fi SS
ono ehu se academic ne ense da anye na otwe ne ho fi ho kakra na focus ye owie school no sanso ye den eto aso eno so okoye no sanso ye den eto aso na akako wie ni sei onya 39 years bibia ensi neni so ode ne ho ko nursing nini anko wie hwe security service nini anko wie hwe esanse ono mensa no ode drugs esi neni so ntino wenya bibia ewom nti yemfa ntu ye hofu ye ma no mo ko exercise ye ntu omofu ye ne omo nkasa because ababo na hyase ne ye se FSS so oba be say ya SS e na obe say ansana because what if ya awofo ne ye ni won ho nti onti men say na okọ school ba e na obe say yes wa ko SS ayede aba nti ye ma no ko SS ye ntu omofu ene nnamfo fa ombefa nnamfo ombefa e wo school no so ka ho nnamfo bi wo ho no mo be form mo be boa wa ababo mu ebi mu so wo ho nso a omo pa odamfo nti ombe sell na yenso no nnamfo a ye be fa no se wadamfo no yesi na onim se enya menye wadwin se wo so ye bi because onim se ade na oye ne enye nti ye maami sisi a ejuma a oni bi oni se osanso da bonten nti ye fa ntu ye hofo enkechi obetimi aye nsa na ejuma obenya nsa na ejuma ye de aye nti enkechi nti ye tie no nso na yenso ye de tu ye hofo se ye ko school a ye behwem na ye sua ade ye wie a na ya to aso se nsa na ejuma na opese wo wie se sa odo ho ko hyemu ana odo ho akohyem kama bididi se when ye futuo e wo ye maami asem SHS fo no monhwe yi mon focus ebi ni fie wako school na fofa akọ form nso enye ti esre awofo no moma moni nkonkola no ho no wia wabeda daachi bi obeda ni peni pa wakaze me maami ana se me papa boa me na fofa enye hwe na fofa obefa ebi mu ye ebi mu nye ti hwe mu ye aha ena ye di bibia ebesi na meka o se aha eguso aye Emergency Ghana TV eso obe subscribe na wa like na do comment abase ebe kenkan ni a edi amma ebe sanso ehia bio Emergency Ghana. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.